Naging malangpuson ang 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kon ESP-MFC han Philippine National Police hapag-ukad ngan pag-recover hin mga armas ngan mga bala nga gintutuuhan gintatag-iyahan han mga rebuilding and UP People's Army hakabukiran nga parte han Barangay Laurel Bungtan General MacArthur di Eastern Samar han Abril 26. An operasyon inbunga han pagsurrender ni alias Kitoy usa nga anay miyembro han Underground Mass Organization kun OGMO nga nagdesisyon bumalik kapiudan balaod ng Abril 21. Tungod niya pag-kooperar ang mga otoridad, iya igintudlok ang lugar nga gintataguan hin armas sa ira grupo. Hapangunguna ni Police Lieutenant Colonel Marino Azor Estonio, Acting Force Commander, hailarom han pagdumara ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office, narikupo han kapulisan induha nga 38 caliber revolver, usa nga 5.56 caliber revolver, usa nga rifle grenade, usa nga M16 long magazine, ngan sugad man mga bala. An operasyon en resultahan mahugot nga koordinasyon ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company ngan Intelligence Unit han ESPPO. Hapag kaya na ang mga narikupo nga armas inaada na Custodian Logistics Office ng 2nd ESP-MFC para husto nga dokumentasyon ngan disposisyon. Kasumpay hini, nagpapatapod ang kapulisan ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company nga magpapabilin hira nga dedikado ha trabaho para masiguro ang katalawasan han publiko, pinaagihan pagsurapo han bisan ano nga hulga seguridad ha mga komunidad. Nanawagan gihapon ang kapulisan ha mga nahibibilin pa nga miyembro han armado nga grupo nga subdon ang ginbuhat ni alias Kitoy, pinaagya pagbalik ka piudan balaod, agud makabalik ka normal nga panginabuhi nga kaupod ang ira tagsa nga pamilya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.